Ngederational ngeNtindzaba kanjalo ngederational ngenaso Simo Selitulu sibingelele emakhaya kungilesibili masibuke isithombe sethu kusihlwa namuhla uyabona ke sesekhona amathuba emvuli kakhulu kade eMpumalanga neliva lapha kuyeke la 60% encenye nesifundza eMpumalanga kanti ke alapha kuyeke la 30% encenye nesifundza ke la iKwaZulu Natal kanti ke mawubuka ke ikhathi neliva ngalo muhle likhombisa ke ukuvula liphumile ke lapho ke kanti ke elangeni lakusasa asisekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanti ke sekhona ke netibhathu inkungule khasa phasi kakhulu kade etindzaweni lethelugwini neliva kanti ke la sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service yabona ukuthi la ngahle ke cubuka umlilo emadlelweni latsite ngale ke encenye nesifundza ke Western Cape kanti ke nakusihlwa namuhla ngalo muhle uyabona ukuthi ke la sekhona ke lesixwayiso sekuduma kwelitulu kakhulu kade encenye nesifundza ke la eMpumalanga ngale ke kubombombela nangale ke la esifundzeni ke la iLimpopo ngalo muhle masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa ukuthi ngabe ke emenjani elangeni lakusasa mawubuka ke la sifundza iGauteng ngalo muhle mawubuka ke Pretoria nangale buCarletonville nangale buVereeniging likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke nangale buSprings nakhona lipholile ngalo muhle kanti ke la sifundza iLimpopo ngalo muhle mawubuka ke eMusina likhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo leto ke mawubuka ke liphalale belabela nangale ke la kubo Bakersford lifuthumele ngalo muhle njengoba lapha kuyeke la 28 kanti ke la sifundza eMpumalanga ngalo muhle mawubuka indzawo letifana ke la emalahleni nangale ke la kubo Standerton kubomkhondo lapha ku25 likhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo leto ke lipholile embombela njengoba lapha kuyeke la 24 kanti ke esikhukuza lapha kuyeke la 28 sifundza iKwaZulu Natal ngalo muhle mawubuka ke la tindzawo letifana ke la nabo Lady Smith nangale ku Pietermaritzburg nangale ku Port Shepstone lihleli lapha kuyeke la 25 likhombisa ke la kufuthumala kuleto tindzawo leto ke kanti ke lipholile eKokstad ngalo muhle njengoba lapha kuyeke la 23 kanti ke la sifundza iEastern Cape mawubuka indzawo letifana nabo Malitswayi eKomani nangale kubomthatha lapha ku26 lifuthumele kuleto tindzawo leto kanti ke la nangale kuboVelomani nakhona uyabona ukuthi lapha kuyeke la 28 kanti ke la sifundza eNtshonalanga Kapa lokuyi Western Cape mawubuka indzawo letifana nabo Vredendal buGlen Williams kuyashisa kuleto tindzawo leto nangale Beaufort West nangale ke kuRiversdale njengoba lapha kuyeke la 30 kanti ke la sifundza iNorthern Cape mabuka indzawo letifana ke la nabo Uppington Springbok kuyashisa kuleto tindzawo leto kweKurumani nakhona lapha ku30 kuyashisa kanti ke Sutherland lapha kuyeke la 25 kanti ke la sifundza iFree State ePorterville lapha ku27 eSasolburg lipholile njengoba lapha ku24 kanti ke mabuka eBloemfontein nakhona lapha ku25 likhombisa ke la kuphola kuleto tindzawo leto ke Northwest eTosca nangale kuBotaung lapha ku31 kuyashisa ngalo muhle kanti ke mabuka indzawo letifana nabo Romanstad nakhona liyashisa njengoba lifuthumele lapha ku26 ngalo muhle kungakobe nguphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhle